Yes, inshuti bakunzi b'Amavubi News nkomeje kuragenda mbifuriza kuganitsa nkomeje kuragenda mbifuriza muri Imana ndetse n'ibyigisho byaho kabisa nkomeje kuragenda mbifuriza kugenda muhirwa muri byose kabisa ubwanga Imana ikomeze ibane namwe kabisa ikomeze ibahe umugisha mwese mumaze gukora subscribe nawe utarakora subscribe wowe utarakora subscribe ari kugiye gukora akakanya ndabigushimiye nawe maze gukora subscribe by'umwihariko ndabigushimiye mwibuke no gukora kuri like kugira ngo ikiganiro cyacu kigere ku bantu benshi ndetse yawe comment nayo ni ingenzi cyane kabisa tugiye kuba twenda tuganira ku Mavubi ntago nabonetse ku munsi w'ejo ntago nabonetse kugira ngo tube twagenda tuganira neza turebe ese niki ubundi Amavubi yaba yarazize niki Amavubi yaba yarazize mbere yuko tubyinjiramo rero reka manze mbacishe kwa kundi nyine bisanzwe mbibakorera nkababwira uko andi makuru abameze kabisa ku isi mu isi ya sport mu mugoroba washize rero muri imwe mu mikino yindi yabaye birumvikana ibihugu biri kugenda bikina ibindi bihugu biri gukina kabisa ku mugane w'Urayi abatarimo bakina ubu ngubu bari gukina kabisa barimo bashaka qualification z'igikombe cy'isi aho nko muri mutsinda I bakinaga Estonia na Israel yaje kuba agenda inyagira Estonia ibitego 3 ku gitego kimwe. Norvège yaje kuba igenda inyagira Abataliyani yaje kuba agenda inyagira Abataliyani ibitego 3 ku busa harimo ibitego bya Haaland uwo bita Anosa ndetse n'uwo bita Sloth uyu nguyu ukinira ikipe ya Atletico Madrid ndetse n'uyu musore kabisa n'uyu musore bita Erling Braut Haaland bari mu rugo kabisa bagomba gufata ikipe y'Ubutaliyani bakayikubitagura kabisa nta mukino kabisa bayishyiriyemo. Ubwo rero nuko ngoko ibintu byari bimeze kabisa nuko ngoko ibintu byari bimeze nyamara Abataliyani bagiye nyamara kurabona batangiye kujya babirya byinshi. Ikipe y'igihugu y'Ububiligi yaje kubagenda inganya n'ikipe yitwa North Macedonia ubwo hano ni mu tsinda J. Ikipe ya Wolves ya Wales ikipe ya Wales yaje kwagenda itsinda inyagira ibitego 3 ku busa ikipe yitwa Lecentienne no kango byari bimeze kabisa. Naho mu tsinda L ikipe ya Zesh yaje kwagenda itsinda ikipe ya Montenegro ibitego 2 ku busa. Ikipe yitwa Gibraltar yanyagiwe na Croatia ibitego 7 byose ibitego 7 kabisa ku busa. Ndetse mu tsinda A ikipe ya Cuba yaje kwagenda itsinda ikipe yitwa Antigua and Barbuda kabisa igitego kimwe ku busa. Nuko ngoko ibintu byari bimeze kabisa nuko ngoko ibintu byari bimeze. Naho mu mikino ya gicuti yaje kubagenda iba ikipe yitwa Equatorial Guinea yaje kubagenda itsindwa iri mu rugo kabisa ibitego 2 ku gitego kimwe n'ikipe yitwa Gambia. Ikipe ya Bulgaria yanganyije n'ikipe ya Cyprus. Ikipe ya Mauritania yaje kubagenda itsindwa igitego kimwe ku busa n'ikipe yaje kubagenda itsindwa ibitego 2 ku gitego kimwe na Central Africa Republic. Ikipe ya Zimbabwe yaje kubagenda itsindwa na Burkina Faso ibitego 2 ku busa. Ikipe ya Kosovo yaje kwagenda itsinda inyagira ibitego 5 ku bitego 2 ikipe ya Armenia. Ikipe ya Luxembourg yaje kwagenda itsindwa igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Slovenia. Ikipe ya Hungary cyangwa se Hungria yaje kwagenda itsindwa ibitego 2 ku busa n'ikipe ya Sweden. Ikipe ya South Africa yaje kwagenda inganya na Tanzania ubusa ku busa. South Africa kabisa South Africa yaje kwagenda inganya ubusa ku busa na Tanzania. Ikipe ya Ireland yaje kwagenda inganya na Senegal igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Pologne kabisa Pologne yaje kwagenda itsinda ibitego 2 ku busa ikipe ya Moldova. Scotland yaje kwagenda itsindwa na Iceland ibitego 3 ku gitego kimwe. Uburundi bwaje gutsinda ikipe ya Guinea Bissau igitego kimwe ku busa.
bwaje kuba bugenda kabisa bwitwara neza, abarundi baje kuba bagenda bitwara neza kabisa, nuko ntari kuyibona hafi mba mbabwiye umukinnyi yatsinze igitego. Ntabyo ntabwo bariho, ntabwo bagaragara, reka twikomereze. Ikipe ya Niger yaje kuba igenda itsinda ibitego 4 ku bitego 3 bya Gabo. Ikipe ya Cameroon ibitego 3 ku busa bwa Uganda yaje kuba igenda inyagirwa kabisa ibitego 3 byose ku busa. Ikipe nuko ibintu byari bimeze mu mikino ya gicuti, kabisa ntabwo byari byoroshye. Ubwo rero banyarwandakazi nuko ibintu byari bimeze kabisa mu mikino ya gicuti, ariko dusoza ikipe ya Morocco yaje kuba agenda itsinda Tunisia ibitego 2 ku busa. Nuko umukino wa Zambia na Sudani uza kuba wagirwa ikirarane uri mu kanuko nguko ibintu byari bimeze kabisa. Ubwo rero banyarwandakazi twinjire noneho rero ese Amavubi yaba yarazize iki? Ese ni imipangire mibi y'umutoza cyangwa se no kubera iki ubundi Amavubi yaba yaratsinzwe, yahindaguye akageni kangana kuriya agahindura agakinishwa mu mikinisho mishya imbere y'ikipe ikomeye? Ikipe y'u Rwanda yatsinzwe 2, ntabwo ari byinshi, ariko nyine ntabwo wavuga ko yigeze ikina, kandi niba rese yaje nyine baba bagomba gukina nabo bagafungura, kuko abenshi banenze ukuntu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yakoresha abadefenseri 7, yakinisha abadefenseri 7 mu bakinnyi 11 babanjemo. Ubwo rero ukibaza ngo niba ari abadefenseri 7 bashyiraho n'umuzamu nawe uri kurinda bakaba abantu 8, ubwo ngubwo ugahita wumva yuko hasigaye abantu 3 bonyine. Ubwo ni ligne d'attaque yonyine kabisa, abantu 3 bonyine basatira. Ubwo ni Mugisha Gilbert, uwo bita ahubwo sugira ni 7 gusa ko hari 8, kuko urabyumva neza ko ni Mugisha Gilbert wasigaye w'umwataka na Kagere gusa. Naho na Bizimana Djihad twabaraga nawe ngo araba arimo agenda, nawe asanzwe n'undi akina nimero 6, nawe ni umudefenseri, ntari mu bakinnyi bakina bugarira. Urumva nyine ntabwo byari byoroshye. Reka tubyinjiremo kabisa, tureke kubavumbisha izo mwengewe. Ni mu mukino rero wakinwe kuri uyu wa kane saa 12 kuri Gahide Hamloui muri Algeria kabisa. Uyu mukino watangiye ikipe y'igihugu ya Algeria ikinira mu rubuga rw'Amavubi, gusa yajya kurwinjiramo ba myugariro bakihagararaho, ibintu bikagenda neza cyane. Amavubi rero yabanje mu kibuga abakinnyi 6 bashyira 7 bugarira, bakomeje rero kurushwa cyane, ndetse abakinnyi banabona umupira by'igihe gito, banabona umupira by'igihe gito bakagerageza gusatira batanga imipira ku ruhande rw'ibumoso rwariho Mugisha Gilbert, ariko bikarangira bawumwatse. Ku munota 27 rero ikipe y'igihugu ya Algeria yafunguye amazamu ku mupira wahinduwe n'uwo bita Youssef, ashyiraho umutwe Ntwari Fiacre, maze nawe ntiyamenya uko byagenze. Nyuma y'uko rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda itsinzwe n'ubundi yakomeje kurushwa, ariko igice cya mbere kabisa kirangira Algeria igifite igitego 1 ku busa. Mu gice rero mu gice cya kabiri ikipe ya Algeria yaje n'ubundi ikomeza kwatsa umuriro imbere ku munota 57 yabonye rero igitego cya kabiri cyatsinzwe n'umusore bita Hajam Jawen kabisa. Ikipe y'igihugu rero y'u Rwanda Amavubi nyuma yo gutsindwa igitego cya kabiri yabaye rero nk'ikangutse, itangira kugerageza uburyo imbere y'izamu, nkaho ngwabije rero Brian Clovis yari kuyishoti kabisa, umuhunda w'ishoti arekura
riremereye kabisa, ari kure, gusa rero rikanyura impande y'izamu gato cyane kabisa. Adel Amrouche rero yaje gukora impinduka mu kibuga, abarimo Fitina Ombolenga, Medi Kagere, Ali Enzo Hamon, batanga umwanya kuri Noe Uwimana Mugisha, Bonel Casemiro ndetse na Nshuti Innocent Gatete ubyibushye Nshuti Ben. Nuko rero Amavubi yakomeje gushaka uko yareba mu izamu rya Algeria, gusa birangira atsinzwe ibitego biri kubusa. Umukino rero wa kabiri wa gicuti uzahuza ikipe y'u Rwanda Amavubi ndetse na Algeria, uzakinwa kwa mbere tariki 9 z'uku kwezi birumvikana kwa gatandatu mwaka wa wundi ni 2025. Umva bari babanjemo rero muzamu habanjemo Bitantwari Fiacre, mu mutima defense harimo abadefenseri batatu, Nigena Clement Mutsinzi Jimmy na Fanuel Kavita. Mu gihe kuri kabiri hari guca umusore bita Ombolenga Fitina, nimero 3 ari niyo mugabo Claude, bari bakoreshejwe nk'aba wing back, maze imbere yabo hari umusore bitangwabije Brian Clovis wacaga mu kibuga hagati kabisa, wacaga mu kibuga hagati nka nimero 6. Mu kibuga hagati yarafatanyije icyo gihe no bita Bizimana Jihad Jidro, maze bafite mu playmaker abo bita Ali Enzo Hamon. Imbere ku ruhande rw'iburyo kabisa hacaga bita Mugisha Gilbert, ndetse akatakana afatanyije no bita Medi Kagere kabisa. Nuko byari bimeze kabisa. Abasore b'u Rwanda nyine bagerageje ibishoboka byose, ariko ikigaragara cyo nuko bagowe na systeme bakinishijwemo. Isa nkaho ariyo yagiye ibagora, ibintu ntibyabagendekera neza cyane kabisa, ibintu biragorana, bagowe nyine no kwikura imipira kabisa, bagowe no kwikuraho imipira. Birangira rero ikipe y'u Rwanda Amavubi itsinzwe, birangira ikipe y'u Rwanda Amavubi itsinzwe nubwo yagerageje gushota amashoti. Hanyuma yagwabije Brian Clovis yashose nk'abiri, hari irindi shot Bizimana Jihad yashose, n'ikindi rwose Georgia Kwizera yahaye umupira Nshuti Innocent maze upfubusa. Ari umupira mwiza cyane kabisa wo gusorezamo, gusa ubundi umudefenseri leta muri kona. Ni bumwe mu buryo bukomeye kabisa bwagiye buboneka muri uwo mukino. Rero Banyarwandakazi, nuko ibintu byari bimeze kabisa mu kipe yanyu y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nuko ibintu byari bimeze kabisa. Ubwo rero igisigaye no gutegereza tukareba ese u Rwanda nibuze ruribuze kubona itsinzi ku kipe ya Shan. Abo ngabo bari bo babi cyane, bari gushaka umwanya mu kipe y'igihugu nkuru, abari bo babi cyane, nibo babi cyane kabisa. Ariko wenda reka twizere yuko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi iri buze kugenda ibona intsinzi kuri uwo mukino, uteganyijwe ejo bundi ku itariki 9 kabisa azuku kwezi kwa gatandatu. Banyarwandakazi rero hari byinshi birimo bigenda bivugwa kabisa, hari byinshi birimo bigenda bivugwa rero mu Mavubi. Hari byinshi birimo bigenda bivugwa mu Mavubi. Mu kanya gatoya ndaje tuganire kabisa. Ese dufite abakinyi benshi bahagije nabo kwanga? Cyo ni ikibazo nawe wakwibaza. Dufite abakinyi benshi bahagije ku buryo dufite ubushobozi bwo guca abakinyi tubona ko ari abasiniya mu Mavubi? Ikibazo rero tuze kukibaza mu kiganiro kiri imbere, tugiye kuba twagenda duramo mu kanya gato kari imbere kabisa. Kora subscribe nutarayikora, nawe maze gukora subscribe uze kwibuka gukora kuri like kabisa, wibuka ukoreho comment yawe ni ingenzi cyane nayo. Maze tuze kugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi biri imbere. Ubwo rero ciao, mani kabisa barinde, Sravista.